Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, gipman so kalalaman tano programa. Iningaran tano sa bitiara sa kawang. Emanto na ayami pagumbunga tano sa bitiara. Nagyan kai pagarita no akapapantagan magister si sagian kai Jamiat Mu'tah. Si saya Jordan. Ayari magister imanto dumade mga istorya. Tira na bepianda ka sumsagian kaya social media. Na pagkumangaw nagyan kaya tira na kapitra Tira na kapitra. Bitiara si sagian kaya kapitra. Madakla amana niya na mga pakais mapapadalam mambusi sagian kaya kapitra. Berarti naging oto tigira na inup na ya kebetuisa zakatul fitro. Di dari mana mga pakais tigina na antuna unune kukuman agian kaya kapitra. Ada mana pergi tigina inup seri pergi mana subuh naging kaya ungang na to de ungang sagian kaya kini subuh si sagian kaya kapitra. Agu antaw na tigira ni mga tao kaya paliugatan si sagian kaya kapitra. Belang na tayo barat na may kapusa sa mga pusa. Di na salong wambu kaya pusa niya na mana niya na may paliugatan din na pwede po na mga pakais mga tungan ito mga bangsa tano tigiran tandun ni masa akakabalo niyan paliugat agiyan kaya zakatul fitr. Pwede po na mga pakais pagumbuot si agiyan kaya mabalo ya kapagumbuan tayo man to na ngota tigiran na antuna ni diyang ka imbagay zakatul fitr. Si ko panganong ka nagusi ko sala ko panganong ka ni barato. Pwede po na mga pakais mga bangsa tano tanatigira na ino kapakaya sobraan nagyong kutuwa matutundu. Mana niya na pamakwaya matutundu ibarat na isa kagantang na ino kapakayo to sobraan nami. Baloy na mga dua kagantang. Di na isa kagantang ako media. Pwede po na diran di pamakais adiran di giptiru na bepianda kasang prerok sagi nga social media. Na pagi-pagi sila tigira na antuna ni kapakay ibagay mana niyan na Petra. Balasang ka wala na malungkar kami bagi sarinayaga nagyang kaya mga pakais o mga pagaritan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marayagut ang utwa miya alo yang kaya pagaritan o magister mga pakais mga pupunsi ko mga bangsa tano na gusto mga pada pupagisoon. Sikudakan ropan na kalabuy na penginintano si ko Allah Ta'ala giyang kaya sagadok tanong kaya miyay pos ang kaya mga gawi ang kaya ulan na Ramadan na tarimaan wallah so mga amal amya pagamal tano. Sama niya narampid din sa pagpagudas ang kaya ulan na bubarakatan. Di manundagay. Isa na penginintano ko Allah na paka angkatan yan ang kaya mga bulan misusugat terkita no kasasabupan sa ditan no kitindig so mga sambayang sa mga masgit nagu ke pakaya kasabupan sa ditan no mga sambayang sa sambayang aid sa ko mga derpa yan. Paganyo ta minisang kaya miyalo yang kaya pagaritan no pakais simbagin tanoy man to na anto na isabaw pa kaya bitiwi si isa zakatul fitr.
Karena ini sumbat menang uta fitr. Aya sabab pakai abtirun sa zakatul fitr na sabab sa so kaya baluinian adiakat si imi tataalok si iko kiyaw ma o buka kaya pasadu ulan-ulan na apa muasa. Di Apa pa na yan? muasa. Ad na connection yan. Wah, may tutumpukon. Tutumpok. Isa berarti ano mga ulama nahagiyan na fitr na siya nan libat sa giyang uta fitrah anang uta khilqah uta ki adnar kita nu wallah yutu tira na yung kaya zakatul fitr na zakatul ashkhas udina zakatul abdan pamana so mga pada zakat iba to kuan na zakatul tamuk so tiran su sambayang na zakatul waktu naging kaya zakatul fitr na zakat tayo pisa katawan sujuk pisa katawan pamana wan ayana nauna so taman sa wata depan rota taklif nah kawajibam sa begini sa zakatul fitr wama koda banian tamu kasarili niyan nana so dirunding gasto ibatu ama ya no na yaun para bugay sa fitra so maso hukuman na na miyatayon so mga aimah mga imam pata madhabu sa paliugat kaya maraya gagyang uta kya alunia sa hadith miya katitiyang yakin ya Abdullah ibn Umar tigu Rasulullah tigin man ay farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir ala al-hurri wal-'abdi wa al-untha wal-dhakar wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin. Ay manan yan na ini paliugat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kai kip tunain sang kaya dia kat pitra si ko mga muslim belagi o oripan antaka mapiataw o di na babay mama wata malataw na pala siran din kaya paliugatan sa giyang kaya kitunain sang kaya zakatul fitr. So kini paliugat si na si minipantag si ko ikaduragun ko hijri. Itu so ikaduragun ko kaya tugalino nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sa Madinah unsa Makkah sallallahu alaihi wasallam. Sa giyang uta kay abtirun sa zakah na miya pad sa giyang uta umumu katir wallah wa atu zakah tunay niso dikat. Madaklanan na usa kay papaliugat so man so hikmah udi na ungangan. Naino mapanbuga na nga mga pakaisya kanino ka adna plambu na rakon ada nga maaloy. Agi importante ro gitu nanayon no kadaklan. Giyang ko to ungangan o syariah udi na so agama na aya ungangan kini paliugatan niyan sang kaya kitunain sang adia kata pitra na sibutan tanu sang goto katero o Abdullah bin Abbas atigina farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-saimi min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin. Amanan yan na ini paliugat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging kaya di ka pitra sa aya sabab o di na aya ungang nun na paganayron na tuhrah pamana ipsuti si ko barapuasa ko kaya pakatero yan ibarat sa lagu di na pa nagyuto ibarat di nga di ka pakatero sa kanabang pipikira keribat raw pa ma ada ang baba na diga di makasipa o di na diga di mapamanita sa kwadon do ko Ramadan o di nagyang tadi nga diga pambesa sa mga rarata besa na isa ipsutiro nagyang kaya kip tunain si ko fitra
So sabad ko mga ulama na aya piya ka sa ibaratan ni ranon natira na lagid na natiran man na iyo sujudus sahu. Oh. Giyan na sujudus sahu na aya sanganian ko dirun di kipamendek ni gira mo tawan. Gira miya adnang ko ta khalal o dina karibatan si ko di sulu di semboyang. Na miya ribet ka ibarat na sujud ka sa dua ka sujud bituin sa sujudus sahu. Na kesambian niya naging utwa miya kurang kekompleto niya no keripirem pipia na lagi dagyang kaya ka pemberitaan sa zakatul fitr kadua ungang no nagyang utami aloy sa uta hadith tu'matan lil masakin yung uta paganay mi aloy tanong na si uto pagnud si ko pemberi sa zakat kadua hikmah na si pagnud si ko mujtama udina sumganon so mga mga pagitaw lalamuna so mga miskin kayo ito sila ni pamana paganira na dua kamapian no mga berapuasa aku kamapian no pagtawa kwan lala muna so mga kikaraganan kikinanglan sabab sa giyang kaya Eidil al-Fitr aku so Eidil Adha yung mga Eid na mga alay niya gawi kapipya ginawa pamo na feast time yung mga Muslim na so agama na perang komunia na kutwa kapipya ginawa si ko kalang wano mga pagtaw. Na para de mang. Para de mang niyang na basibu pa masay ko mga kawasaad na ni mi pamamasaan o di na nakikuha niya sa mga panganang na mi kekaniran sa mga tagawi. Kataman si ko mga tao nisisita ada bayaran na kuan. Ibarat na buka pakaswatiran na sabu sa manggel bukiran sa mga tagawi. Ibarat to kuan na ngulalan sa penggelbeksiran na gitu kuiran sa kekaniran sa mga tagawi na miyaw mga tagawi na desiran mga gelbek kagi gawi yang malao na so mini begikiran na fitr zakatul fitr na gitu ke boleh panganiran sa mga tagawi aku si ko pumatun dugo na kuan mga gawi si ini miya wajib si ko tao dua kaul si isa nga yan tay kewajiban paganero na so Hanafiyah madhab Hanafi na tira na si ini miya wajib si ko kaya so mga tawag maka mimilik sa nisab ay man niya mga kawasa so jamhurul fuqaha so madhab Maliki Syafi'i so Hanabila mga Hanbali natira na ay kewajiban nun na sulang wano mga tao miskin sa pobre kawasa na kewajiban nun ay tira na diyang kakuan kakewajibir ka na ibarat na kot yom nga na pangan ka anak kekani upama anak kekan ka aguso mga tawa mga taalok ka si ko suldu salungan ngunta sa suldu salungan na paman adna subran yan aku ibging ipitra ka na miya wajibir ka aku utamya luitan kagi hadis Muslim pamana si ko Muslim malagi dubabay mama wata antaka malataw maradi ka antaka nganisan aya padamya lang pagritan no pakaisin ay diyang ka wajib kibigay nun udina diyang ka kala ay mbugaya pitra na ini ba ngutamya lo miya nga aloy sa ngana na mga hadith miya nga aloy mga pantaksi ko bitiara sa nga zakatul fitr na ay kali didarap ka ilo na palin saan min tamr o saan min syair na gentang sa gentang yang utay sa gentang na aya timbang uto na aya arang ano mga ulama o kaya kuan na waya kilo upama na kamah di na unta syair na aya kalayan na kalawan ng so 2 kilo sa bubu mande ma media ka kilo upama 2 kilo gu media taman sa yang video to yang manik sa 3 kilo so aya ahwat atigiran aya pamana us penigura duga aya sigurado na 3 kilo ibarat na margas la burus margas kay mas mapende di yang na mga aloy akwan mga ipnikat na pangatlong kilo auto
Mialoy tanong tamargas. Yung tamargas na de maloy sa nas be pamana be pitiro rasula be tana margas. Aya kaya kuano to so mga fuqahaul malikiyah agu mga syafi'iyah na tira na kena bagian na piang alay Rasul sallallahu alaihi wasallam mga asnaf mga pangankan na bagian ni maksud lidatiha. Ka aya mana tingin na mapipikir sa naso qutul balad udina qutu asyakhs so gyang utwa kalalayaman udina kekalilid pekun sa gyang utwa inged udina pekeno yung utwa tawa mugay sa kawan. Ibarat sa nga inged mga Arab na kalilid siya na ang na miyang aloy sa nga hadith. Uta tamar, yung uta syair, yung utwa qamah. Auso mga padsan. Share katano na kalilid danusan na udi margas na kamais. Ina ni pa mga odu mo pa mga ketun katano. Aya pada pakai se na ibarat na gyang utwa diang ka wajib ang tatiktan no isa gentang na bekepakaya subraan. Wai aya adna mi aluya katero si ko madhab maliki tiran na gina na tiran mana ya kuan mi aluya diang ka na di nagkapakaya subraan kalay din na tiran no kapanasbih. Tadi membuka pa ako. Ibarat tiran na di mo tiran pa kurangan. Wa tiran no kapanasbih na 33 na pemaka 40 na ka bida tiran bida. Okay na so mga ulama na tiran na agian na nakatero na pamo kana ijtihad na. Wa adna nadar no pama mapengdegde. Kagi so Rasul sallallahu na miya sa so isa ko mga suguin na di pa panguan sa dirat. So Ubay bin Ka'ab. So Ubay bin Ka'ab. Na miya ko masagyong uta kaya patutan sa dirat manus sa katoto atigi na kateso kayo matutaliran no pangaso tamo kyan tinakateso diyang ka akibringa na tiging uta ko na subra anak nanan ateso imbiran nati na di kaya buku udang na subuso diyang ka apaliw ito tama sa di miya kakukum silan siya Rasul sallallahu alaihi wasallam nati Rasul sallallahu alaihi wasallam gianan apitiro ka Ubay bin Ka'ab kawan diyan ka na gina ni paliwet ka opman ubang ka subray na belasangon wallah kebaliw pa sadaka nga na gitu tiga yang utama imbiar na tigin manay anay miya panutul sa uta hadis na ini pamang ni mambu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagambarakat nun wallah so tamukian eman nanian nagyang uta kapaguman ningon ibarat na may gyang aya mugen raon kemermeran na tiga beluin na kaya kawan 10 kilo malaka bupa may pira na eman na aya ka timilari ustad na sob ka sobra na sadaka sadaka ngoto bela sangaru Allah subhanahu wa ta'ala benda miya sa sumuga no tama pakay kawan ayno ka buena miel pasak nun na tanga pagaritan no na pakandundan ron na adna denia non maalya pakay gina ni dumade mang iman to di pamagistorya ng mga pagaritan no sa social media betiran man di kepakai udi na ba aya anto na pang may hukuman o ay pitra yan na pira oy bin pira ka wana pagarga nang utwa gentang isa gentang na nagyuti imgini na pitra kay Yesus sabo da tiran man ay mga ulama na pken pikiran na didengke pakai oy di ke tarimang uta pitra ka may kay berat na ini bgingan na pira na tito tini mi so ami tini na ira ko na FKB mi na pira na gina ni pakanduntan pakai sa pagaritan no nas kanini makalikas sa orgitan ron pakanduntan ron so deleg no suara belasan wala agi ngaya pagaritan no awan dister gingo to pakai si mialo ini na lalayon tanun ke nagawo taman ni matuna di ke pusat tutulan ni pun jam yon inwati ke pakaya beras no to awan na harga perak beli na ka perak na sumang ulama na dua tindigiran san
Agani ro na tindigu kada kelang ko mga imam. Gitu so imam. Gitu so imam Malik, aku so imam Syafi'i, aku so imam Ahmad. Uwi nak na belangun agyong kana na mga pumangunot sa agyong kana na mga imam na belangun sila no kitindig. Kepa na si ko mga amana na mga pumangunot kiran, dairan tindig agyong na tindig mga imamera. Ayat tindigu kada kelang agyong na mga imam na luitan no. Na di kepa kayu beperasa. Oh, di na tigran kepa kayu perasa. Atau ada le la tigran jadi kepa kay. Naging utam ya luinga atigura na farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paliwat Rasul sallallahu alaihi wasallam so sadaqatul fitr sasaan min tamr. Ayani paliwat Rasul sallallahu alaihi wasallam na amana tamr. Aku semua salah orang tapi yang luinga o. Na to na tigran ni na sad sa tao mawasag yung kana na mialwi. Na sabnar aminita kiyan so ini paliwat. Wah, ate pewa ni paliwat raka nasa laob ng budi nga di panarpa kan. Kaya di mga lubasawan. Ikadua ini daliliran naso umumul hadis. Mana makararangkum sa suma hadis. Ini paliwat ng kuzakat na si idem peku ako. Si idem peku ako mana upama ko mana panganong karo pamanasi kumbuko. Oh, ibaratnya upama na so kambing na si ay papaliwat na puno na zakat na kambing. Oh gitu pa ma. Tigura Rasul sallallahu alaihi wasallam so 40 kambing na aku ko na sa timan na kambing. So 200 dirham na aku ko na 5 dirham. Ama na so kambing na aku nun mabuna kambing. So atiran mo so panganan kan. Panganan kan mabu. So ama na na malu sana. Di kepakatiran ubah kasan liu saging na yang alo ya. Ama na ku sa zakat. Ikatalwa tigran na dalil na so zakat na ibadah na mahda ay mana yan na tawqif yanan ayam tiru na ako na sabu sami aliw na gitima pengulo lang kay ibadah na lay du sambayang igapakay ubang bubuguyo opno kang bubuguyo na igapakay so ay mana na tigran na zakatul fitr na mialu yanan mialu si pembagay na upama kuliw ko na dikepakai. Ika pada ini daliliran na ini dalilu mga maliki. Na siir kami tigyan ko mga amal ahlul Madinah. Si ko masaw Rasulullah. Aku si ko masaw mga sahaba. Gitip tirin na amal ahlul Madinah. Aku sa mga tabi. Na dedin na buon pembagay sa perak. Kalau na ipembagiran na inang na buda perak. Agyong uta oras na maadin agyong kutwa perak. Nato na tigran ni kaidah. Tigran na la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja. Yung utwa tigran na masa Rasul sallallahu alaihi wasallam na maad na yung utwa pirak na dunia bugay na yung utwa kawan na mana na dito ka pa kay. Oh ay dunia pirak. Eno niya utwa ama na nabudi maad na yung utwa oras sa kakikinang na ko pirak kay kimbugay no. Na dunia pirak agyong utwa. So giyakat. So ama na makagugunan na tigran na sa didi kapakayo ba para sa agyong na yang ano Di penauta isa mialuitan wa hikmah uta tina tu'matan lil masakin. Pana panganang kanupama. Panganong na tigrano. Na giuto tigran na pera na bukakan. Atau na tigran ni karena na dikukan. Na misong sa makakikinangalan na tao. Ibaratnya no paman adna miyang ulaula. Na bagi nga sa pera kad so pera na double niyan. Dahil nabili rin ang uta pera. Kaya kailangan niya sa uta kaugutom yan na panganong kan. Kenapa ya kailangan niyan na bapirak. Kaya berarti no paman ay lagi dia mga lakado ni berato. Ibaratnya na sa utang rasan nagapay pumasan niya sa. Na pumasan na ay kailangan na panganon kan. Bapiyabid na kaysa ko sumasa sa pirak. Amay ka di buku buku kan ng utwa pirak. So ama na gitu tigran mana mga dalil sa ama na niyan na dikepakay agyong utwa kaparason. Gina ni katitimblang ko ini dalil o mga ulama sa dikepakay agyong utwa kaparason. Ikadua tindig umah Hanafi. Api pekairada giyang kaya kaparason na pirak. So mga Hanafiyan ay tinudan. Gusto mga ulama, ay tinudan mga ulama. Na basta maalu ya giyang kaya peras na pirak na malagit siya sa zakat. Ay mana niya na su istorya tam zakat o tamo ko. Aku su zakat fitr. Ay mana palera na mana na pakasusuldaan.
Madagal mabu mga ulama mi pero apa dulu ang utas Imam Abu Hanifa askan yan apad ko mga tabi yung mga ito. So mga Hasan al-Basri, so Thawri, so Umar bin Abdul Aziz. Mga tabi. Si Imam buku mga Malik na so Ibn Habib, so Ibn Abi Hazim, so Ibn Dinar, so Ibn Wahab. Madagal mabu ulama mi pekairon ayamanan yan na perasan lagi yang kaya. Nah, ito na mabuti tigiran ni dalil sa giyang kaya, ito na idaliliran. Napaganero na giyang ito, kinisugunon sa giyang kaya, pitra, na aya hikmaw, na parang bului sa mga miskin na kawasa. Kaluwagan siran. Kaluwagan siran. Na giyang ito tigiran na kakabuli umama na, kapaluagi nga kung mga miskin, na supirak na ketahkik yan. Ketanton yan. Lagi duka ketahkik kau no panganan. Lagi duka ketanton no panganan. Ay na, bagan na kasapirak, na upama ko umiyawan na mimbili bang buah. Upama ko na miya kakawasaw. Miya tanto miya da ugyong ito kau beli niya na miskin sang tauras. Ika dua ini daliliran nagyong ko to so Rasul sallallahu alaihi wasallam na adna siyog yung utam niya luming ka. Asiyubu iya na pungwasa zakat. Nakagi umako mo manuto isa kaya kita mo to pialuin nga. Isa miya kaya pa kita nagi umako na pitu taliran so. Kukwan eh. Nakagi umako na ayam miya total na pamukwan na may to unta ako kwan yan. Ugi na problema sa motoras na daun tanya na may to. Na ipugin yan no sumala unta. Malumala yun. At tigin na diyan na nakuan. Aku ini nang utama itu bint mak. Yan na nakuan ka ay pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam bint makado. Ana tigin na akuan. Wait na sa kako Rasul. Kay marani sila umbuto. Na inuit yan no sura naka ay katimblian na tiari mo Rasul sallallahu alaihi wasallam maging utwa. Ini sambi no. So sama no tuwa tigiran na ayam ituturo to. Na kepakayap simbiyon kabsang utwa kuan mi aloy. Aya ika dua ini daliliran na ikatalo ini daliliran na pedulong utwa tigiran na suka bagi sa kuan na buwis. Na ibarat yan na saka na ay dagangan na ka, na ada dagangan na kasala ka, ibarat yan na mga pangnang kan, na may kambagi ka sa buwis, na kapakaya bagingan na, pirak. Pirasan na ka ito. Na pakaid no to, did na muskilar o mga ulama. Pipakairan no to. Si Sakuran, may alif Sakuran na rin tadu. Na utatigu Allah, wa'alal mauludi, lahu rizkuhunna, wa kiswatuhunna. So bawata wata utaw na paliwetun so sukiwata na paliwetun na kanggestuin yan sa kekano mga wata ayan na gusunditar ng mga wata yan. Ugaid na pipe kayo mga ulama agyong kutwa kenuwata agyong tapnitar niyan ay beginian na pirap. Dahil na bunso mga ulama. Ay mana niyan na ay tigir na sebutro na ay bisa hikmah sa muto ipimagiro na kanaba gibuak kanaba kailangan na ba suncuan mi aloy kakapakaya peras na arga agi yung utwa ipimagay isap na mi aloy amya panutul ini dalil umang ulama sa kapakaya giyong kaya kaperasaw na miya panutul asu isa ko siubu Rasul sallallahu alaihi wasallam si isa yamano na kagi ko makaumar na pinakatan yan sa kuin yan sa sikat so mga ayamanan yan na mga syair ng mga ilaw wag mo mga kamah o mga odo na ayakin wan yang kira na tigin na bagi kanu sa bangkala inarga yan inarga yan gina na tigin na bagi kanu tigin sa mga bangkala azikat aging kana na mga syair mga ilaw ni wag mga kuano pa ma apa kuan yo na sisagi mo to kaya kuan ro na siya butro tigu mga ulama ami pagayron na kapakaya gyung utwa kapiraso adna mo rin mga ulama rin ustada tigre na basta berate na Sheikh Ishaq ako si Abu Sawri aguso ay man mga salakaw kina na tigre na adna kabasera na mga ulama ni mga muasir at tigre na basta amagi ka saroon na dinterima de balas yan la si Musimman si Ibn Taymiyah at tira na kapakaibu abugan na kanan sa kuwan na misong sama na kailangan aguad na maslahaw. Ibarat yan na ibarat tira na ito sisi sa kapantagan sa kuwan.
Kalau den. Ada bunyian kami den. Atau na tigran ni buntala masalah. Oh. Oh. Na tigran na buntala masalah ka kepakayanan. Kamapi na paganero na pamangnin o mbagan kasang tua. Ini ano pa makailangan? Uy. Yung utoy barata, miskin, na kailangan niya, pamangnin niya, na yung maging na pitra na pirak. Berat na niya, alalami resibiran ng margas na doon po yan. Ikadua tigyan, akakapaka masalah, ikadua buntala masalah, kamapian aku kono, na amay ka, saka ang bagayron, nagyutuy kakugangon. Oh, gitu. Sigara nalan ini tumpuk sa ngutua, tutulan sa ngutua, siyugur Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kuwa. Tigiran na, yung ngutua, sahaba, siyugur Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isayaman, na inunya nuto, piyamangan niya, ay ibagiran na bangkala, kagyuti kailangan mga tao sa Madina. Kapitiro yan, na baganiw na bangkala, kagina ni ahun rakano, agu, kailangan mga tao sa Madina. Apa nagina ni khair li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Gina na tigini mapiya si ko mga tao sa Madinah. Piya kata na ano? Inwe mo giniusan na bangala kagigina ni mas mapiya kiran sa Madinah. Mga ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madinah. Ikadua na tiran nagyung utwa kaya tiruan niya nun sa kuwan na para kamapian yan. Kau pamaku ay mana niyan ay pagawidin yan na mga ilaw mga kuwan nakaprendin. Dinya kegemaning. Ay ibarat yang saya katakan ibarat tu. Nasi ka ibarat, sisi ka. Nasi ka magay sa pitra sa Pilipinas. Kupakai ay may ngaro na tamri ibarat tu pamakukuha no. Wah, sa agenda mga kamah. Oh, ay malubud ka na bangun. Pira ka. Kau pamakuha ay man, ngiraw ka pinunugo ka pan namya kargun. Berarti na tiga pagulugo ko sa pira ka na pamas ano sa kuan. Natin miada ng utwa amanan yan na. So amanan yan na gina ni kaya isa kaya po kayo no mga ulama. Ad na mga tawa tigre na ando no ni malosan marayag. Na so mga ulama na tigre na inwaran po kaya o mga Hanafi. Ay tinugdan no. Tinugdan siya. Na so kabagay sa gingutam yang alo yang utam mga panganukan. Na pipakayp na no mga ulama. Amay ko na kasabuto na bayaran de kwan. Kenabiran nun ini sambi. Kenabiran nun ini sambi. Kapipakayran bun menaya. Ngayon ito tigran, nagyong ito tigran na katiro mo adjang ito kaya panguan yan sang ito bangala na miya karere gutua kepakeso arga. Si sagyong ito ora sa tigran na adna pirak sang ito masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adna dinar agu dirham. Ugay nagyong ito dinar na miya makalala arga. Aku kali nalim sorga yan. Di pen kekali di tawe bum ma. Yung nga ngota are sta aya mi aluna rubu o dinar. Oh, yung ta rubu o dinar na tigta to na ngota pataga rubu. Mana niya nasa tanga Tanga dinar na upaman ko taw na kiputulun sa lima. Malayarga. Mi akalayarga. Ano man yung magana kon sa Petra. Mi akalayarga So mamusu dirham na sawarwa dirham na pekalutang sa duti man na kambing uli na sawarwa kambing. Ate pa man yung bagay nga sa Petra. Pagila na kadagi nga Petra na buat pantagi na isa siya kagutang. Ay akalabudi ko mga tao sa mga tauras na ay magiran na panganang. Kagi supirak na tanto malerga. Ikadua, ikatalawa, ikapat mga ulama. Nagyung tauras na aya kali di gusar ni rango ka kay pegay dudulo na mukaya da. Ay mana niya na kepakaya pumasaka sa tamar na yung bidgaw na ilaw. Gitu po kusar nila. Pumasaka mambusa, antono ni pumasaka na kapad na saraan na wid kapad na pangan kan. Ama ko makan no, ipsimbi ko. Iti mo na gina ni mi asala pa okay ta diran di kapupasa Na misabab sa natiran na inibigriran na si sagyong ta tindigiran sa kapakaya gyung otowa kapperasa si sagyong otowa zakatul fitr. So balasangan wala si sagyong kaya pamakin ganyor kami si sagyong kaya makampeta oras pagwanita no si wala at ariman yan sa mga puasa tanong o linding tanong yan si sagyong kaya tiuba mitatalba si sagyong kaya masa. Paanud na merkano bu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.